Dura kandi kantu kubwenge kuri WhatsApp yawe. Ngiye kukwereka uburyo washira password kuri application ya WhatsApp yonyine kugira WhatsApp yawe urusheho kugira security. Hari ukuntu uhereza umuntu telefone agahita yirukira kuri WhatsApp kandi WhatsApp usiye ariko abantu babaye utekweri ugasanga agiye kureba stati kandi WhatsApp ntabwo ariye. Muri iyi video rero ngiye kukwereka uburyo washira password kuri application ya WhatsApp yonyine, ntabwo ari nka za application zindi wese taramo zigashira password kuri application zose zufite muri telefone, ahubwo iyi password urayishira kuri WhatsApp gusa kuko iba muri WhatsApp mindani, nuko tarubizi kubikora ariko ugiye kubimenya. Fata telefone yawe nkwereke uburyo wabikora. Uraza kuri application ya WhatsApp bisanzwe, uze kuri tudomo dutatu, uze hano muri setting, uze hano muri privacy, scrolling umanuke gatoya, uze hano handitse app lock, urasanga aka kantu gafunze ugafungure. Ahangaha cyo bari kutubwira bari kudusobanurira uhitamo igihe password iragiramo ukiva kuri WhatsApp. Niba uvuye kuri WhatsApp hashize umunota umwe password igahita ijyamo, urabona ko ngewe ariko nabisetinze, cyangwa ugahitamo hano ku minota 30. Iyo uvuye kuri WhatsApp hashira iminota 30 nibwo hajyamo password, ariko urumva ntago ari fresh. No kuvuga ngo kano kantu ugafunguye nubundi hajyamo password usanzwe ufite muri telefone, niyo nubundi ijya kuri WhatsApp akaba ari iyo uguma gukoresha. Rero kugira ngo password igihite ijyamo vuba nta muntu urayicokoza, urashira hano ku munota umwe. Nimba uri gukoresha WhatsApp wayiva hashiraho umunota umwe hagahita hajyamo password. Twandikire muri comment. Nimba hari n'ikindi gitekerezo kirindi somo shaka ko tuzigaho ubutaha ubishire muri comment tuzabirebaho. Ntibagirwe kumfollowing. I'm here for you.